Tak čaute, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska si ukážeme rádio Hitachi. Je to mono, dva reproduktory, VU meter, stupnica, kazeta, tape counter, prepínač, rádio, kazeta, vlny prepínač, hlas. Z boku dáme do zásuvky, potom tuto je 9 V, potom 5 kolík, monitor, remote a mikrofón. Zadu máme prepínače, jedno je RIF a druhé CR2, potom krytné baterky. To Hitachi Trk 5330E. Tak si môžeme zapnúť. Máme FM. From tearing us on my bone, don't you know I'm too Małe. But people have been kind of reinventing themselves and doing new things. There have been kind of a shift. And I think that happens no matter what, whether COVID is around. Zaujímavé, Maďarov nechytilo. A Tisza pártban is téma lehet Kollár Kinga visszalépése. Úgy tudni, hogy a párt egy felmérést is megrendelt arról, hogy a botrányba kerül. A lovo nakoniec. Tak si ukážeme teraz kazetu. A pauza, play, select. Várne čakáš, láska spí. Kam sa díváš, kam sa díváš, kam sa díváš. Potom keby ešte niekto chcel, tak predávam toto. RFT za 25 €, tú kameru mám za 8, alebo chýba objektív a to je asi všetko, už tu nič také nemám. Ešte tento K10, ten mám za 20 €, tento Sharp, ten je na dve kazety, ten je za 30 € a toto je za 25, takže vysí. Keby
Keby ste niečo chceli z toho, tak píšte do komentárov. Ak sa vám video páčilo, dajte like a odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Šus.